maisha ya kiroho ubuzima bw'uburyo n'amaformule na hawezi kumgeuza Mungu pumbavu kandi ntushobora guhindura Imana ikijuju lazima atumie formule zake bisaba yuko akoresha formule habari ya Yesu hapa amakuru ya Yesu Eloi Eloi lama sabachthani Eloi Eloi lama sabachthani Mungu wangu mana yanje mbona unaniacha nikikikukumebesheje ni elimu kwetu ni nyigisho kuri kwetu tunayapitia ari ibihe ducamwo unajenga kanisa ukubaka urushengero wanaifunga iwakayungana na Mungu anakusemesha Imana ikuganiriza Mungu wangu mana yanje Joshua acha nitengeneze vya kufuata inyuma yaho yes maisha ya kiroho ni formi Mungu ni baba yako Imana ni baba wawe Mungu ni baba yako Imana ni baba wawe hawezi kukuacha ntabwo yokureka inawezekana birashoboka unayoyapitia sasa ibyo uri kuraca ni machozi na marira lakini kesho ariko ejo ni indirimbo inawezekana birashoboka muhungu mpaka mtu anajiuliza maswali umuntu akibaza ibibazo Mungu uko na mimi koko Imana turi kumwe Yesu anasema Yesu akavuga Eloi Eloi lama sabachthani Mungu wangu mana yanje nikikikumbebesha watu wengi wanapitia haya abantu benshi baca muri ibyo watu wengi wanapitia hayo sahihi abantu benshi bariko baca muri ibyo muri ibi bihe abantu benshi bari guca muri ibyo bihe ntabwo ari Imana yaguhebye amegeuka tu yahindukiye gato kuko nayo irikira baba ntabwo ikeneye kuguma hafi kuko uri umwana wiwe nashaka kuba n'inzira n'imwe niyo nyene ariko arazi uzarengana nicyo gituma ijwi ukipita ndani ya maji ati uciye mu mazi hautakuwa kitu na ukipita ndani ya mito haitakupeleka hata ukipita kumoto nikiuca mu muriro ntabwo yo kurangiza ninaona kesho